Gek, kudu sih strawberry ini, Gek. 10.000. 10.000. Nah, kecene. Ah, Tapi manis nih. manis. Sekan. Jadi coba. Coba nah. Berarti amun masem. Mungkin ya. Apa namanya? Strawberry Bedugul terkenal manis. Asam. Mungkin di mana sih? Asam mas yuk. Dia maseman. Wah. Kenyang asam. Cikar beli yang naik kengkir ya, Tapi manis. beli di mana situ? Oh. Masam nih kak. Coba-coba deh Ci, strawberry enak Ci, bayar enak itu. Mana kalau ada manis, sama badan manis malah bayar. Asam sih. Aku. Ci, Dir. Tapi tadi nggak bagus. Tadi nggak bagus. Jadi, Ini manis sebenarnya. Aku memang di manis sih. aku masam. Apa gue baca ini belum asam? Hah? Manis ya? Manis? Manis. Kayak mayah mau gitu. Gobane. Mana mau manis bayar we? Aku kali-kali manisnya bakat-bakat. Ci, aku paling apa sih kok nih? Coba ya. Ini betul lah kecuali. Masam. Aneh sih. Asam. Enggak, kenyang masam nih kan mayah. Anak kemana nih? Aduh. Berarti Dir. Ini aku nggak pakai mesin. Elles sont pas plus grosses, celles-là, là. Oh, ya. Mana? Grosses. Bayar ke? Bayar dong. Mana aku mau kenyang masam? Tiens, c'est quoi ça comme fruit ça? Et apa iki? Lah, Bu. Et apa? Boleh, Bu. Boleh. Bu, mesti ada manis. Ini utang dulu gitu. Ya, mulai mana? Ya, makasih nak ya. Makasih. Bu. Ada manis tuh. Hah? Ada manis. Sing bayar Ci itu. Mana kena bu janji gitu mau ada manis. Manis gitu ya. Coba tadi. Kerja masem. Sing bayar. Sana manis. Apa ini aja? Aduh.